Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Shisngi hadian bakatrat tourism ka Sarkar Jilla kala pensyai baka cingpen telun Syekmat ya ke Shillong Peak Cable Car Ropeway Project lale kat kum ki kendon bala proyek dak uba rigi Shulai MDC na laban moprem ulapan pau ka cingsong lungo ba kumno pat ka Himalayam kadang batha ya ka KEC TCL Shillong Ropeway Joint Venture baka deban yo shwai ka no objection certificate na ka dorbar ki sankur kharwai kor ka Raj Milliam na ka banta ka trading license. Ubariki habakran sikilat patai kubor hak janmiat ap kudai trek naitung aja penriau long rupa ketrat tourism kala pensyai bak sarkar bat ki bedan benta kila penlong ye jingilang persngap pajba hak arfinyu trek nailur aja fuar nribon na kinong sunong kimtep satya ye ketika public hearing bat benrap bala ban penlong ye ke public hearing mentaru namaga jingmi ki jing persya na kinong sunong shushu lakdo bakadan ke public interest litigation persya ke project hamekla high court ye ke baka court ru kampat airai nalar kani ulang bakalang baskau lungo bantem bayaki dieng baot na kecakapan penya ye Ropeway project entung bujli cha Southwest Castles district ubariki ulang bulai kran bu uba Winston Tony Lingdo chief executive member ke Castles Autonomous District Council bat keli no lakala don ke cingai trading license ke company ba pentrei ke project henry ke jubab ke buyo kalong Hashwagani bariki ulang bahaneng ketika projek kedan ke klau kebadan khandai geli kitolong mumdi bat mensyuha ke por badang bat uba polling do MLA ke West Shillong ke menteri ketrat tourism lai penbet ban jure blang bat barok ke badan cingsokya henry ke poino ke por bu pol usaweng no nakakam ke menteri shushu lai tho bola phajing tho sho menteri rang ba ke jalla konrat ki sangma bat kopi syakiwe kibet kibadai bani dan benta henry omsyam layo cuap satya badai hadu menta bakilami ki kenuan ki basngau khia ban yo i ke cingsha pengkelam ki dieng bar ke cingta ya gamai meriang kaburam ru it kilong kami ke joint action committee ke bala ami ngalai iru kilawan sha side kalong sha ka ba don kam te halor kane long ngasusu ba kamri su ka isu ka ba menta menne ngade ngade ladu usnem baladem beri ngadi ngatare pini mentasiru kubur lami ba usim ula pasiti itu ka firm ka company ba uhaban avel ya ka NOC napo ka sankur kanwe kur ne ti kiri kita ba ngalaris aka session ka balale itu sunem baladem beli ngaris ka ne question beri ngadi briu bala sajid kum MDC kamtam ka kamram jonga kari banyadai khndo ka siap kelum ko ha ti halon kata nagala bo chukili hapo ka dis council ngalayo ka juba ba kemyo jingbit napo ka council ne lo usim jonga Himalayam te accordingly ngalai kundu pat ki member jonga ra laban dorbar pulun ka ba mentala itu ya karong kariat laban dorbar pulun nilai ya konsult la ya song isutu kidon kijing ya penbet ki babun rukom te kidai maki kibla ya sign agreement berka government tindala ya song la penbet la sutu ting la ya yo bu official meeting bre adu laisin kabalai ka di barusim pa MI6 atau kopor kaji kerpat jungi kalong ba jelang iyo ka tukun ruspa mitar timut le se nila ban consider banum pediang chu ka rubiru bri apun ka complete ti di taita discussion kalayat te nganam tu ngalayat nanti ke ka babun benta kemapinci yang neru ka file kal arben ti ngakamau ka ba kampoksan kalong ba dal ada bi kedu bagi member sukara la bandar berpulun hari ngai iba sendat kelas sang ban otno ka tu gading ka ba hap hapo ka forest area hangtakin kibriu kisah kulman nakalai iba syawat kiding kapang mensim kawan ka komplain sibut handrai hadu ka skim dan ba persya ya ka development ka bawan bolo ki welcome ya ka ki kemen handrai da kalak ta pade
kalum kawa kamtam pidi ban sutu kaju ngaban biang haning jung katu ke project hakadiang kamon dan kandai teli kitulong but kitu kitulong kidi ki critical catchment area kitu kitulong la sof umbam di la ar nelai dekit hapok ka ya kasor Shillong berkawai. Di kadi kata ke concern jongki pai ba ka environment but kamtam ko umdi. But ngi kum ki kasi ngi haban sutu bangi denru yo le Shillong te. Uti di bottom jongka le Shillong ngi haban burom ya ketika kalau ka batap. Kalau ka pakongsan lu kata ta. Di ndagala yo I kum tu ngamsu la shashu te officially nga kendui ba pol hatipor tourism minister but kajing kendu bat I bajing kren kalong ka basiso kum mangala batay hatu kapor bangay kendui I di iong ba ngin yabu no kata kajen inspection kat kum kajing kerpat jonga kanang ba borok ki stakeholder mat include lang gi seng samla gi seng kinte idor bars nong lesi kum kini ki long kemi ki ba don kajing sngo no mentakam mariang teh jo kopor ngi I bakaran kapi ai lu bala file do ba jaraldain di shobam tindak la yo eka jing mo kula la iba pun la sudap daga jing kemen dang ba hadin kat ne katu ma I kam yo bat su eka pus minister ka sange no tingila persang pat koi kelenti bangin yo eka tukun ruspa mitar katurungi kam yo kementali pi pa im ai nam ro im desu bapet kanika kam te kanika kam kala sateng te habanga yo ipat hakini kesnem ka ba menta full force ketika project kaya bar kabalungo kalong ba ngai iba temporary kibu kita kiten ki hat kasngi nangwan ko ke program la polostun kita kata ka stiker ngalaban share pi kiduru ngala sudap de kejilungo kin ba kila adon kata ka program ka ba lasang kata ka project lum lalang ki kot kisla kat ka banga la ngakam up chu yoni noru beri ka concern kalong ba lesi ndal ayat gini project khmat kala long ka jing e ngasa tho so chief minister beri ka ong ba show copy show tourism minister copy show local MLA copy show CM paim secretary borok ki darbar snong seng kentei seng samla kiseng long kemi bat kumjuru ya kitu ki long kemi ki bala ICT yang hatu kopor banai banyo mencip snem ti ngala persang lu borok kilat kelenti hatu kopor ngala bu kata ka jingkermen bakine ki CT banga perpoi la si kini ki stakeholder kin wan join hand lang bat nga krang mangin yo force daga force bangin yo ban pensmo ka sarkar ba ngim persha ya ka development ta handrei da ka katapat ya kalum kawa kamtam ko umbam umdi kamtam mingi kasiba ka identity jogi kadi ka kendo ka siap ka klang ko batap tedangim la manyada kata kamtan jingmut ngala persang boro ngamten bangan yo jikersan nga so ban ai ka jingiro kadi tang keseng kentei madalaban ka balawan ai da jing tho ba ka kersan banya ya kadi ka movement naka sarkar hadu mentasi ngamyo ya ka jubab lakatu telicity lo CMM lo paim ainam hadin ngala sutu ngadi beri bela sajid ngamla banle palat di kabor lo jong tu institution kat kabala kabentang ngale lalu exhausted kalat kelenti jonga dengan le kumno habukut ngale namenta kipai ba namenta banyadai kdo siap ndai nangam yo pat kata kersan naki gajing kersan naki ngalong marwe ting haban snapchat dengan hari I pada kini kisni bakalai kum tu ngasuban ong ke kentin pareng ong better late than never so ai ka jingero e kini kilong kami bat kanon ko por ki don kam yang ngala ban ai ki jing percaya beri nodong hodong ne kadon but kamtam ngako ban percaya syaki pai ba nong song snong kamtam juga sarkar kum bakal percaya menen mencisngi ki patai ko bor ba kalai olut ki clearance okay nganam krensu ya ka forest department ngam krensu ya ka sarkar ring ong ba ka clearance kalayo ni amna ko ka council kata ka di halor ka trading license kakam gil asrang 2 Oktober kat santrik kat kumbala mi hatu ka patai ko bor Henry hadu mentas ngi nganang kendu yo CM mencipti yoru
kimpat yo ya ka kimpat gran ya ka trading license ni ko company tekumno kan ka company kimpat yo ya kata ka trading license kaya chakmat ikan ka kam peniba pila baile peniba pimburam ka discouncil peniba pimburam kata ka trade by non tribal act regulation act te hey kalau dan kata ka jingyada kabaar kane ka PIL ba file do bajar dan kampat kod arpunyu trik mentau benai mencisngi menin kadi bendon ka hearing kakut kapat ong bangila scrap ya kane ka PIL kadang continue bari baka lawyer jong bajar dan bisabong baka support udah kerpat berkilayo ya katarik hendri menin ki kam yo ban bu ke hearing kala extend yang kan son yang katarik ngalayo keren ru yo lawyer baka support ulong ba kane kampat kod kadang don kan saden katarik timur kabaar kawi kadi ka trading license ki kam permission ngala kli UCM ngala kli na yu la ngatrai tu ka stilo UCM tu kala pan sai ba kimpat yo maki gila pan kala kabaar kadi kane ba kimpat yo re kane ka PIL kapat kod 4 ai ba sarkar bakan coach kane kabaar kadi kata kabalai kitho ang tu ba hawar hajar pulai kila don public consultation proof hey public consultation dapila syong consultang bakat dekat tu kibriu pinong public consultation tu em yo nga bakala mga ngamtip ya kata tang bakat ka bangalawat mga kipai ba jong karait laban darbar pelun hi ki ong ngimpat yo don pun kata ka public consultation kata ka di ka ba long ka ba kongsan bat ka ba khadu kay kabalong ka ba nga sngo pela kalong ba menta kabong better lead dan never upaim ulat no show ya ketua company baka di haban si manusia la kasankur karwikur beli hatu kopor bangla tho si show CM seboro kopor beli jointly ki kaman ban support ya kan ka cost we could have stopped it in the right time menta kawan biang kane takaraw piru kumki nong tok khobor pila onwan ka jingtem nga batay pi ngat kadon nodom hadom ne ka jikto temut ka kudru ka padat ban ai final verdict discouncil ki kamshim ka permission mentau pa emru kami permission ka sankur karbe kurru ka padio permission te kumno ka sarkar ong bangila de pas ya boro ki legal scrutiny and kabak khadu kabak kongsan katkum ke jingkren jonga bat ka government khamtam bangai kendu kiong ba ka deforestation kane ka bala lale nene ngathrai ka deforestation kamdi hang nepat katkum ke jing kubor bayo nga kadi chati show south west khasi hill katno hektar ba ki replace kane because katkum ka forest act kim sha shu ban compensate de komero kom rei daka kendoi tingas ko ba ya kane ko government ka haban compensate ka jaka ka ba siapo southwest kasih kata ka di ka cik pensai jong ba pol to ko ti da pi ot kiding pi pom kiding ne pilik thong pat sa southwest kasih to pi nga hangati ngam so la perkat sute kumno kan don kata connection ti hapok kudru kata ka di ka jing pensai jong lawyer jong ka government ba ngila penbet ya ka frustration beri session dengan pensai ka high court kalau ada constitute ya kita ki special officer bikin li inspect maka afforestation kan ka question kalong afforestation kan don hei ndalali ka afforestation ki ong kan don sadar usata takaraw emang kipat pen dam ne ko to KPL adu mentar kadang dan mur kadit kan sedang don biang ne akmat ti ka ba sutana kalong to at least kilasang banmi mentala mi la kaliang jong ka hima melim mo lesi ka discouncil ulang ne kan sedang penmi tiki ni ki joint action committee kila mi tengah kerpat red akamat kinong sunong tapi dan sisa ka jing so mo kyang nya mi rengkat lang kenang bangin yo ban yo jing shai but in yo ban ben baik ya ke badon kam tam ban yadai ka umbam umdi ya ka kalau ka batak kejungi kam tam ka bahap ko ulai shilo but ka bakongsan kalong ba banle ya kane kadon kam ka concern jong briu mak kano ka anju kano mla ban pen khang
Ya kan ka bentar. Bun ki cases ki badan hapo kan India right now at present ru kabaki sarkar ki sha pen khang hakabor jung pai ba. Idi ta jing percaya kalian chong dan jing percaya lain ru. Ngiso kemen baka sarkar kawan rakyat ka roi kapar ndre kak don ka jing kta habangi iba ka kta umbam umdi ka lum kawa ka di ka jing percaya jing pai ba kalum genuine ban ngaru la do kas diwan do mentasi. I'm not against development. I'm just concerned about the environment and the need of all the approved let's say ki permission ki badi ban yo ban ya dengan kam chakma dia kata ngam la ban batai badi nga kamlong MDC to kopor mereka kum ka jingtip jonga kata ka consultation ber ka public kamdon ti ngan ong to klep ya kata ka consultation ka badon nemdon ka government menta ka project kalayai kan EU na bu consultation menta kaji kerpat jangan lu mencusulan te kadi katai am ni kan percaya ka government ni syong bang idon kam ka joint inspection hapo spot ngin sutu with all the department and stakeholder ngin sutu bangin yo one into a conclusion ba kumnong ngin yo banya ya kene sikam sikman ti kanong kane kaji kerpat jangan kalong ba ka government ru kan sup ni kinong syong snong ru gin sup nga kumnong yalam ru kan sup ki member jo karai ba kin sup boro kin sup ka jige jog sarkar bamlong mambu kata ka inspection dang ibu kam dan jige dang imya keren ya kata ka consultation ka bare bu mentaken what's there Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya